কত জানে কত गाड़ी को डांगा सृष्टि करें नागरिक सोचा मन तो हुजी गाड़ी को डांगा सृष्टि करें नागरिक सोचा Dati dati era makai noi, aiki coba coli noi. Anton puran abru socha mati jaga perhatian bisa jadi mana perhatian dati dati era makai noi. Aiki coba coli noi, aiki coba coli ka, aiki coba kota coli noi, aiki coba kota coli ka. Bisa jadi mana perhatian dati dati ke rutu ke era makai noi. Bisa jadi mana perhatian dati dati era makai noi. Aiki coba colik noi, aiki coba colik ka, aiki coba kotor colik noi. Bisa di dalam nukul raja sekarang 25 lahat mar noi, aiki coba colik noi, aiki coba colik ka, aiki coba kotor colik noi, aiki coba kotor colik ka. Anton puran nagrut kalau mau jaga perhatian bisa di dalam jabatan untuk jadi keres makai noi. Dati dati ke borne eres makai noi, aiki coba colik noi, aiki coba colik ka, Anton puran nagrut kalau mau jaga perhatian bisa di dalam jabatan untuk jadi keres kaya gam na jadi rahang nahari tumul, aiki coba colik noi, aiki coba colik ka.
Kanchanpura Nagara Socha Montong Jaga Perhatian Bisho Jabono Justice Nek Kai Petro hanya tukui tungul Kanchanpura Perhatian Bisho Jabono Justice marun Ayo Ugrabadi Songkono Nagara Socha Montong Jaga Perhatian Bisho Jabono Justice marun Eket coba colin Eket coba colika Jati koto danga siste kadi Nagara Socha Montong Ugrabadi Songkono Abuni aku makai Jati koto Songkono Abuni Ugrabadi aku makai Kanchanpura Nagara Socha Montong Jaga Perhatian Bisho Jabono Justice Nek Kai Petro hanya tukui tungul I 50 long live You die 50 long live Jati koto danga siste Aku coba colik Aku coba colik Kanchanpura Nagara Socha Montong Jaga Perhatian Bisho Jabono Justice marun Kanchanpura Nagara Socha Montong Jaga Perhatian Bisho Jabono Justice Nek Kai Petro hanya tukui tungul I 50 long live You die 50 long live Adisa long live I WFT long live DNA long live MW long live Land long live Kanchanpura Nagara Socha Montong Jaga Perhatian Bisho Jabono Punta Tika Raja Jaga Kota Kaban Jabono তিনি 2 তারিখ ডিসেম্বর जों सारा त्रिपुरा गोनाङै IPF তিনি উদ্যোক্তা ভাই তিনি बेलवारी आरडी ब्लग जों चिफ मिनिस्टारनि उद्देश्य आबनो जों बिदिनि माध्यमे मेमोरेन्डाम रही दङ तामनि बागै हिंखाय जों साइमानो थानाय मासनि 21 तारिख जे इसिनि खरकसा फायरमेन तंकसं तंनाय बिश्वजित देब्रमा जे हारे बनो बुखा तखा अब सुंचाराव मोजाङा सैतक वाक रखना बुमा हाइके बुखा अबनि बागै जों त्रिपुरा हानि जत त्रिपुरा साराव जतनो अबनतयै मिसिल मिटिं हाइके केन्डेल मोजां बहाय रक्तै जों गोबां रेलि खालामनानै नुदों हियाबा अब खालामनानै बिसिंतैबो जों थिक प्रग्राम खालामदों जत त्रिपुरा सा खानाङै बासाय दङ हियाबा अ जागाव कुनु मते अ जागाव लिखित खालामकेबो जमा जागिया अबनि बागै जों तिनि मेमोरेन्डामनि बिसिंतै सारा त्रिपुरा प्रत्येकटा सिनि जे 33 टा डिविजन दंमोन अ 33 टा डिविजन जों एकई दिन जों तिनि आबनो जे पार्टी IPF तिबाय दागि जाक जों तिनि मात्र 2 टा डिमान्ड अ 2 टा डिमान्डतै जों तिनि डेपुटेशन दङ तामनि हिंखाय सिनि ताफु बिश्वजित देब्रमा जे बनो बोथारमानि बोथारना रखना दाति दाति खलाय एरेस्ट मा खायनाय हेके बनो फासि मारनाय हेके बनि जे नुखुङो जे ब ताबुक सजर जे बिनि जे चाकरि तंमनि 60 बছर का सक जरा बिनि जे थैमाने परे बिनि चाकरि बेतन फुल बना खलाय रहि तनाने फुल बेतन रहि तनाने अब बाइसमिन पाया ताई जे बिनि परिवार खरकसा बिनि बिहिक न चाकरि रनाने ताई अब बाइसमिन पाया जे थैनाय नुखुङनि जे चिनि ताकु बिश्वजितनि नुखुङो जे थैमाने ताई बना गभर्नमेन्ट चिनि IPF तिनि उद्देश्य चिनि डिमान्ड तनाय जों बना 25 लाख जों रां मारनाय नि जों डिमान्ड खाय दङ अब बसिमि पाया जों ताबुक साइमानो ताई कैसे चिनि जे 2 नम्बर डिमान्ड हिंखाय जों साइमानो जे चिनि TTADC जे एडिसिओ एरिया जे इलेक्शन नङै तंमनि ओ इलेक्शन अलरेडी बिनि मियाद पाइ थाका मियाद पाइ थांमनि परेबो ताबुक बना राज्यपाल जे चाल होई तंमने
or Rajyapal chalongma already 6 মাস parangai thaga haini hai tai 6 মাস bari ri jaka abo naidi tabuk sak jora asang rajnitik bodol tongmani kebo phono oboni protest khainai krai boni bagai chung tinini je rally ni bisang chung obono chung strongly demand khaiwa je ADC area wa tongnai chini tipra sarok jara chini bishesh khayai chung je pahar bisingo tongnai chini borok besok deprive ngai tongkha asuk sal kolok maromoi je ADC area kuno samung krai kuno krai bohairok ngai samung khlaina thangtane mungsabono sujog maya chairman ako bebak na krai obahaini bagai belai problem ta ADC election jodi jeng election khlai susto khlai jodi jeng chairman vice chairman heka jot member chongmaya hangkai sini samung khlai tene belai ki problem tongnai abon dati chini ADC election khlai dati vote dok khlai singno oro je chini ADC ni je CM heka chini jot leader of jar thayo achuya sa pojant ka mantri rok ngai achuya sa pojant chinom hai problem tonai chini problem no haka chini je demand no changabno sing ya kakna ni bagina dati election khaina ni thang on bagai chang chini rajyoni mukhyamantri bini thane changman
parties involved in the murder of late Biswajit Debbarma, fireman, and financial assistance of rupees 25 lakhs, and got job to the next kin of late Biswajit Debbarma. 2 number, conduct of general election to TTADC at the organized by Kumrung Divisional Committee IPF Benue, Belbara. Omong Chief Minister ke suja mangte ni naruh diata. Omong sampai. Pada hari jelas kena. Ni rakulong ni dah ni kan. Mai kulong kan. Omong bayu ni tak. Jadi mungkin ramai teman ke, sudah kawan. Election agak tu tak istimewa lagi. Rombe. Kalau kerja, Apa bisa? Apa ni aku sembol. lu kalau aku kan sebelum kalau kerja. Meron address sama kayo sa ako. Address de Chief Minister. Kami sedang contest di dalam kan. Dengan 6 guys. Kami sedang kalau kata saya Hambai kini sengoro belbari arti blogo kaisa deputation rekha seng deputation rumani abo Mukhyamantri no address khaine through oro belbari arti blog ningi आज sini memorandum chief minister ni thane thangsogine ke abo unke sini tinini memorandum rumani hinke thanai 21 तारिख नवेम्बर Chini tako Biswajit Debbarma je pani sagara bo sadharon borok kono dosh kori khoroksa sarkari employee fire serviceman bo fireman bo nogo kifilpuro bini duty khai nogo kifilpuro nagorik surakha moncho honei boro kaisa strike khaikya aro lamao pani sagaro Alamati bo kifli fepro bono tomas tamong kasoi bono botharka bono je bothar mani abo jotono media rogondo bo kena video footage rok joto jaga kabangma borong saiman kha belai ke wanama singsaka bono botharka posu musu wak tongno botharti am haike botharka ke abo belai ke wanama singsa belai ke kirma singsa aboni bagine sing aboni pratibato abono chajai ngai abono sing selengai je bororok amai samungo yagrekha nagorik monchoni bororokno je amai jorito tongnai borokno darti ke arrest khainai
borno kaham action atung tai borno punishment rani untung ne sini tinin memorandum bo 1 number sini abo tai kaisa 2 number tongo second number hangke sini ADC election thanai 2000 ni May mas ni 17 tarik no je ADC ni je sarkar tongoni abo ni meat pai baikha abuni pore je ADC ni prashasonic ক্ষমতা রাজ্যপাল ni thanio সগৈখা রাজ্যপাল আপ্রু administrator hni borok khoroksa officer senior officer khoroksa chongoi ADC no chaloknani bagai borok 6 mas ni bagai a daitor kha a 6 mas daitor mabo already tabuk 6 mas kawai pai thangka tabuk porjonto election khlainai election khlainai bagai kono byabostha na jaglia tabo hainai jeng khanaka hainai tai 6 mas extension khlaikanai jeng khanau tamuk jeng saimano jeng jotono saimano ADC প্রশাসন abo জনপ্রতিনিধি ni yago অশাসন kalaina nango tabo jeng nugui tongo sini area sini ADC area ni sini bororok busuk tabu অসুবিধা kalaiton boro ni kabang অসুবিধা nainai kri amahai guardian kri amahai অবস্থাঙ্গই tongo nka aboino jeng dati ke ADC election bo ongoi dati ke জনপ্রতিনিধি ni yago o ADC প্রশাসন ক্ষমতা yago phai sokoitong abo dati election ngai bage sini tini memorandum bo sini dimano tongo nka abo tini oro video ni bisinti ke abo process khlaijak nai amai kene sini sara tirpar kene gnangai sini IPF tini 33 ta division tongo प्रत्येक डिविजन प्रत्येक ब्लॉक है कबा SDM तिनी नि डेपुटेशन अमाइगा जों मेमोरेंडम सिनि साबमिट खालायले ओके आशा खालायो सिनि जे जों दिनै जे सिनि भिडिअ थानाय यापामनि गाहामनो ब रेसपन्ड खा ब दाति के सिनि रमानो सिनि मेमोरेंडम नो ब आयं सेन्ट्रलाइज खायनाय आमाइ सिनि आशा दं खमलम डिविजन हंगे जों दिनै खमलम डिविजन IPFT tai bini brotherhood organization ngi tini ni memorandum de deportation na mani sao manja khati ke tini sini oro manjak nai rongke oro ani biskango tong sini khomulung division ni secretary sini sar Ganesh Dev Burma omahike tongo sini yot IPFT central committee ni SGS sini tako Raken Dev Burma sini IWF tini Bodhini Dev Burma bo central committee ni member IWF tini ke sini Rakesh Dev Burma Khumulung divisional Atisani bo president angka sini Khumulung divisional ni advisor ni IPF tini advisor ni chairman sini Sar Mohan Dev Burma angka ang ni je TN ni vice president central committee ni tini ni memorandum ang ni jibotong ani bumuka subol Dev Burma